Abusia aha attention TV so. Mema wakwaba de baso. Na nim se maji medwade na fela ana me de beso mo attention TV so. Ene me kan gospel artist bako dem ho say ye behwe ye gospel wona wo so to gospel no. Woni e bi ene wo ho fama bi a se wo de kire yen social media so ene bra wo ba yen sorry dem ebe minister de kire yen na ya sanso ahwe se ebebre na ye kasa nyam so no wa koma mu na so ye life bi a ye bor no so ni na so e ka ho ensem bebre e ka we ho ana me Akosia Sparkles me guest ye de beso mo attention TV so na me ka attention TV Facebook YouTube mpacho kwa attention TVGH okwa mpacho you just subscribe for me, you follow, you like, comment, and also over share so Eddie Amami na make our University Foundation and also my semester for Jumede and Besumu Jojo attention TV so when you say University Foundation they know ya say aye dear and away Edema wana won the page and come up bro who say kuna ni kuna for na wana wonya baby end that say so atwa afọ one day to say upon I want to order but no the one na afra and it say aye de no e ko nanim nipa na donso and nti ana yeso yesere wo ho no mo kakra wo bia ensua ai ko university e beje no fefe so na nyakopon ehira friend was 0548302985 0548302985 attention TV eso enyema mentwa me ho ba e de komo twetwe no e be hyehyes Abusia ye try ho a yaba ani attention TV eso enye fela ana de beso mo attention TV se na me di kan no ene menya ministry bako e dem hwase a nyankopon ho adwuma ana wo ye ofanyum tomu e de evangelism e de trinipa e de patanyame osanso ofanyum tomu so e de kanyame adwen e de trinipa na kyerese ma mi wa dokropa onim nyame adwen otimi so e kanyame adwen onim bible mu oye kristoni oye maame enunti na ho fama bi wo ho a na what your gospel musicians for na side obetimi aka ho asem kakra wenyi so e wo Kristo munti na ye beti ase papa ye se bia wonti ase ina no obetimi ja comment section ho na ne pepepe de amaw me name Mary Domain ana ene ye de nhia e attention TV studios a ye beka ye gospel musicians for ho asem o ye gospel musicians ni ye mfiri ho fiso mo ono ho asem ana ejuma wo ye na ai nyankopon ho nyima woto no ho asem ana ne ye beka ka me ko ese mpempi ni Ghana fo ne wana wo do Kristo ne tai ka se tete no na ahofam bia na nyumtufo efa ene Kenya bia na wo de to na menyum no ka me ko ye se eso kakra se no life bono aye too much akoye se wo to nyum ni kura honhom bia entayechi esembe break away ho ana mene minister e medide ho komo tem kuchu ne de echi na obesua ade obehunu bibi so na wasanso ate nyama bi so ase papa eye mama wakwaba ya oba njile se bibi aye boko adumaraka bibi aye boko nyum to so kosen ade adu ko kam bibi aye fine ansa e be hyase no mama bisa wo ye se etete no na motonyoma honhom tai kire papa esene se o bibi ka ono meka ane masaka baby okay de nta meka ane sa ampatete no na enyoto no ampa 2 meter because answer no mutu ni kwa ba so ba beto dwo no fast na wakoye empire wakobo ebi okobitu bi di 40 days si ho for no na oba beto no se be ya nyomo no ebenya impact nipa na ebetie no emu eti na empire bona no eye dint na manyo to no eye different and then so no ebi mu so ye but enti setete no and na so bi mu so ye bi mu so nya time bomb paye bi mu so nya time e de wo ye photo ho ba dodo na de meka se katete no pa na enti sa ba ne so bi mu eye ti sa na me meka okay na ma bi bisa o ka se first na obi koya fasting 40 days so say na ni ho and na me ka se e wo ho ne ntse se first no e na e ma ko e de na ma ne basa de ama na basa no one se no enipa dodo na adwene enko nyame asem no so ko first no nipa ne todwoma
ono adwene se o de twe akra okay adwene se o de twe akra ono ne mpa bonya nsa nyu beto ho no so be fa Christ o ti no pa fa Christ okay but enne no dem na kwesa na se sika pe no adoso focus ni nyina ko iska ente se nipa ni time of say okoshe ba bia akobon paye nipa ni time o de ne yefra de eto sika na so enu so ka ho na e ma ente se fa because first na de nipa no ge bia and ya kratwi moduma o to na ka nipa akoma ne nipa de ho nyina de ama Christ enu tina ma ne no so atete sa okay abusia asana e beto aso no ni nanim se nsem bia na video bi ekoso e de father na Samoa evangelist na Samoa ho a na e kire se first no so oya onyi e wo Kristo mu ase se wa benye wo Kristo mu a watenyoma bi ase anyoma bi ni te se makeup ene ntare abusia ye nkohwe video kuma bi a nano memenda or the call United Showbiz eco host United Showbiz mi wi a me question e be de kire aba abusia video no ana yekohwe evangelist na Samoa ana yekohwe no e de ebayere ma me na me bisa o evangelist na Samoa make akra bi trend se o se na onyi e wo Kristo mu me bisa o yetimi nyi wo Kristo mu ana se be e wona yetimi maintain oh Kristo mu de yenyi wo Kristo mu wo be hu erade na wo ye motofo but as time goes on no go say na wonyin it na Paul ka sembi no say sembi o hono ma wontumi anka nkire garanshi asafo dem wontumi anka nkire no say na ohun asafo da so ye motofo da so ye mofra it na wontumi ma wonsam bi a etise no bi na mu no be koso ade ama make but bedroom bi no enye se wo make biem na mu be ye de no mpense mu oden so yenyin nyame mu no yenyin ye na so ntesania yete na e ba ne ya ho farmers mu so yetimi nyi wo Kristo mu ya ho fama so yenyi wo Kristo mu oba bo na ka asem bi o se oba fa ni ewu ade sisi ho eni a ewu ade fa sisi ho o ke ni ewu ade a fa sisi ho a o se ne etu be ye ntade hye bi wo ho a ano ye de wotumi so bi wo ho atale a wo hye pa ne fu mu nyine gu ho wo hwese ya bia ne tra ne bo na hwe bia ne top ni si na wo hwe ne yemu nyine egu ho a na wo bisa kwa so ko hia wotumi ngasa kwa so because of share dress na wo de ko na ano ye den so nyi a yenyi wo ya ho siesie mu ne say na wo nimi na me wotumi siesie ho anyhow a wo be hu awade ense nsesan kakra tumi de eba wo na so dress sa dress ni bi dress ati wo gugu ho no mo ye friend say o skirt da ha na wasere mu nyina gu ho ne ate no wo be nyi wo Kristo man sa dress ni de wotumi dress sa dress kamia ko yese last Saturday evangelist na Samoa eco host United Showbiz no Ghana fo binumu atuwanu egu nefso se na ho famu first no so yakola na se no wanyi abehu se makeup okay makeup your okay as a Christian because you sorry be ma still no one do makeup entum okay makeup no me to me nka say nye dem ma me to me nka say nye se bia wo pie kakra wo de twi wani mi ade me hu ni se me hu se enye okay wo twi wani ma wo de ye wani ma there's nothing bad with it me hu se enye by oh ade bia wo be ye na abroso no enu na ya na de fun so bo o se aduane kwa ye di yeah nyame asem kwa se aduane di mo so bone so ade bia wo ya ma abroso no ena meka se de bone na de ntia ma dodo na to ma no de si na Samoa no se starting na woni okan what I say yeah wo de starting na okan se starting na okeka san se wo ya kana ho se wo se go bi ka ho asa nti ojitu mo se ombepa Ghana fo bi no macho because na annoyed any pressure any I think Jack alolo meaning pressure say was say obepa Ghana fo bi no macho fi say no peda na Samoa sempa metie ne nyom na wa ba bonten abeka say makeup enye nti me so me nya makeup e bi kra na me wa ware ase me kunu pepe makeup na so e bia
then asama koka say makeup enya nintino ama minimi kuntawantawa bi apayente because ope enti ujitu mu oni omo ya adwensa ka den asamwa empaga na fo binu ma chew oh me ni omo ya adwen say o me gya no ompo ma chew na onko so nchim so ogusu achirem yeah ogusu achirem onko so anchim de entia na o kasa because ni me bi won ma ye bone oh say the Christopher ni me bi e de achire ye ho bi ye ni me bi achire ye ho e ni me bi won ma enye bone se wa ye woni make up wo sese ne bone ya ye ne sei bi na me kan ni ewu ade e fe sese wo enya atade a wo kotokura anye ye ho ka gu wo nyina egu ho e bi na me ti asem bi nana omo ka bi fa lady bi ese wo tena car okay na tare ese wa hye me hu amafo ne ka atare ne se ye twa ya tesa ye twa na ne ufu nyina egu ho eti guy bi also tene nchen no ne so also tam ne ufu de hye no ene dede wo ho ka ne oh se na atare ne kata wo ho a me nyine se sa guy ba ba ne o ye eti wo gu ho ani wase ene guy so ye so so gu ho de ani wase so dressing bi wo ho a e ma ye nka nche wo menhye ade abashama nipa adwiri nyina wo so bebebe menhye but apart from that no wo twi wanim nya oh me hu mistake e wo nyame som e wo hefa ye som nyame e wo ye he ya ho fa mam ye makeup mu ye nim se makotna asawe dem ye shira wo anase makomam ni na ka ho bi okay nyame som e wo akomem okay na nyame asem ka asem bi o se nya ya akoma man ene pie so nyame som na wo akomem no e de wo honem o tumi nka se nya so amesom no e wo makomem nko a empie what you say so the aya akoma man no se nya esiti wo akomem no saa ne be dead o ni pedue mu saa ne be dead wo ho sisi mu saa ne be dead wo kase mu saa ne be dead wo die mu o tumi nka se nya so no wo akomem nko and yes ba brabo so enka and they to me possible sir ese nyamsum no yakomam but dead no elche bia so nsem bi ekoso edifa anklet ya de to e ma de to na se say your ankle ya hwene ya de to ye nan no kamia kwesa so libi ho a wo hyekwa e tabu ho sinchiremu bi ho wo se tie mo because say no yes so shawo ya shawo ni but sana tia wa chechiremu nyame som e wa komam enti anka bibisa mitimi hyekwa aso if say nim say makoma mu pefe ana mele kosom nyame na so ma hofama no ana e bia say na mepe no okay e ho no what's na make we say nia asha komam ma no ene pi what I say it's na me ka say nyame som no e wa komam na so e de ya e de e wo komam e na me de no so to nchen ya e ya na asori bi aso wo ne hyehyeye okay asori bi a wo ne hyehyeye asori bi ho a wuti onmo ontwem se ti wuti na wo bebo ne saa eno ye wo mo de hyehyeye asori bi hyehyeye ne se e wo sa atade no e bo komu a na ensisi wo saa na wu na ase yu but tori bia ni pa be sa de so na komemu ente daddy what I say ente so nka me feel say e ko ya komemu ade mo na also na what can be say e bi wo ho no komemu no ete yes say pen na wo painting na wo de ato na ente no e wo ho and at the same time Paul na be can say me say ade bi wo ha wo ya kanya bone na so sintidi enti ni kwa so wo better sintidi te say no de toto efa abosumunuane ho o kan Corinthians 1 ho no de toto fa abosumunuane ho and na Paul say onu susu say abosumunuane wo dia enye hwe onu fu so wo tumi wo so to okona say abosumunuane wo no pese wo dia obejina but sintidi enti so obi nka say Paul na o church say abosumunuane no e wo ko dia enti no ene ne kwa say dande kwa dey okay so to le bi anka ade bi wa wo ya e kan sheda nyamfom so but wona wonyi wo nyame mu se beto sintidi enti no wo ya na wa hye sa na me kan ahofama bi wo wa I was say Christopher ye fire ho se enye bibia na wo say ye share
onye because ye hwede na Samoa de ya e kam ye koye say nipa to na nugu no so o say wa be hu Kristo say wa je make up atum or dress no say ye hu ayi bia but still nkofo to na nugu no so na o ka say how far you was a Kristo for na na ma men kan sa na ka say ene say on say obi a o fa Kristo say ne kan na je nkwa no obi tumi at shatari be transparent wo be bia no de na ono nye Kristo ni into de kwa o fo say no person ye na hono no but wo Kristo ni pa wo shatade a hu nyina o say me ka say nyina na me ka say obi wo koto ase me hu nyina atade a wo sha wo be go hodi menhye o ko mo ni Kristo ko eni no so because say no say mo tumi tuma logo so o tumi tuma logo so o ko kuma say false line ho ni ade a me hu obi a wo shatade e shorter o nye Kristo ni na wo so kwa mo ato